Times online Thawngchimnak in kan indan than na tuzan Thawngchimding mi hi November thlani kwa zan lei suimalam panhi tiang kan thai kho tok thong an raksalai Reverend Dr. Ongmin Thang ni Rangunna Mercy Free Funeral Service adir tia kan thai Yangkung khwa Reverend Dr. Ongmin Thang ni November thlani riata Mercy Free Funeral Service adir tia kan thai hi Rangkung khwa chin mi ni thilo na kan ton tika alak te in rakdan thla le wedding tim to na hedir mi asitia kan thai hi konga pasta minung pali ni motomong tu ding zang hlei joy ding in min ampek chol tia kan thai Reverend Dr. Ongmin Thang chu atulio chin COVID-19 rescue team CCRT ni COVID-19 zokhennak Thawngchimnak Center cha a inzong alak te in alhan tu na asi ama zong CCRT a ruanak pe tu asi tia kan thai Nikul Lanisuri arau nu a kora kapni tlaimi pu rual chung athi chang tia chungkhar sinna thong an than tia kan thai Alwancha October thla ni hlain hi leo Hakha hirlon thar ka daunaka anrak lai mi pu rual chung kumkulle kumli chu ni hin November thla ni riata athi chang tia kora kapni chungkhar an than na tia kan thai ni hin chunrang a kanfong anrak kan chon len athi chang anti damte in amui kan mu than ra lai tia kan irwa mi chu thongpang cha in kan thai I kan ngai cha to khringran anupi le fa la zong hundang a an phan pi chang na tia purwal chung a unaw ni the Hakha Times a achim purwal chung hin herlon thar ka daunak leo October thlanil hai ni a an raklai chi sol mi ase a hoile pali chu sakhana an cha chang na in ani tu chu athi chang tia chungkhar sina an than na Kumsuri ngakcha Jeffrey Shelni thantlang ral zamna sina AUD zalasom nga bomnak apektia kan thai November thani ruklio Australia ram petkwa kong hakchapa Kumsuri Jeffrey Shelni thantlang ral zamna cha ati in Australia dollars zalasom nga bomnak apekna tia renni jew almangni a Facebook chamhaya alangtar hi bomnak hi piano tum azomnak I laksong amu mi asim Tandeu zonga fundraising atwa amu mi chu CRPH sina arak pek chanbel changtia renni ni alangtar chap US to mi safe zolana tangka singriat lokmu asitia kan thai November thani suri leo Oklahoma ramkul tulsa khwa USA to mi Free Burma Safe Zolanti in Tidim Laini Tuami Fankul Naka USD 42576.62 Singzariat Trong Atwaktia Jatil Tiam Ansomi Ipan Siloni Facebook Jamhaya Alangtar Minister Dr. Sasa Myanmar UN Palai Ujomu Tunzong Ni Online in Antalpin Hatia Kantay Kachim minaw hani thantlang ra zamna cha a singshra le thilpon bomnak ampek na tia kan thai November thani retlio kachim minaw Liza Youth Fundraising Team ni thantlang ra zam cha a tangka singshra le ra kap na cha a thilpon le aidinding bomnak ampek na tia kan thai Thisen in lai shritlai kan unaw na cha a atu bantuk an ngai chatnak le harton leo a bom tu pakhatal asalai ti ro channak he tangka tlompalte thipon le aidinding bomna kampek tia LYFT ni an Facebook chamhaya an langtar hi bomnak hi thantlang placement affairs committee ni an chaulhan I a herning in an tore lai tia kan thai Kakatsunga palaklera kap zathum lalhai rukni CDM to ding in NUG chawza an pe tlain hatia kan thai Thakat asilawa ni som thum chunga min online kal tak in CDM to atim NUG singna pe tlainak atwa mira kap zalasom nga lapanga le palak zalasom rukla pakhat andi laka zathum lalhai ruk an sitia NUG chawzani an than CDM to adu mi chajin hi October thani red in November thani suri tiang chajin long asuri NUG chawzani October thani suri thok in D-Day athan nu a
palak lera kap in CDM atwa mi an tam chang e petlai nak atwa leo mi zong an umlen ri tia thai asim nizan November thani riat nikhat chunglonga kora kap somret le pakhat an thi tia kan thai nizan November thani riat nikhat chunglonga PDF le CDF na ni kora kap minung somret le pakhat an tha na tia kan thai chiram kul mindat penga CDF mindat ni pasra an tha na sakairam 10 kata a PDF ni kora kap pakul an tha na sakairam 10 mongyua a PDF ni minung palli an tha na makoiram 10 kango penga PDF ni minung hlaithum an tha na e an ka tha min ha adi laka minung somret la pakhat an si tia kan thai November thani riat ni Myanmar ram kumthong hila kumkul thimna kumkhat atlin ni a UN Security Council ni in-ka-friend meeting an twa tia kan thai kumthong hila kumkul November thani riat ni a Myanmar ram thimnak mi thlak arak sinak kumkhat atlin ni a UN Security Council ni in-ka-friend meeting an twa tia thai asim Tutan meeting hi UK ni lakshwak in a au mi ase e Myanmar ram nitlak chaklai a min online te ni ral thazang an chap thlama mi kan hmutika kan thin aphangai ngai alwancha Rakhine ram kul a Rohingya pol chunga mi phun chimhi timnak le thanon nak na kha kan mi thlama achwang e kan thin aphangai ngai tia UK UN palai pani nak James Curry Ukini achim Myanmar ram thimna kumkhat atlin ni thang a meeting kan twa khau tutena kan chai mi bepi bikchu min online te phuni ram mi za kha an upat na e an du nak an thai thiam pyak na e democracy lam thlon an zau than kho nak nga hi asibik tia UN spokesperson Stephanie Dujarric ni achim Tuzan ta Hakha Times online Thawngchimnak chu hivia in kan ngol ri lai angai tu nen di lak chunga kanilom ra le rai lak in nan za te himbom chu sham u